Today we are going to prepare fruit salad. ሰላም ለሁላችሁ ዛሬ የምናዘጋጀው የፍራፍሬ ምግብ ነው ለቁርስ ለማንኛውም ጊዜ ይሆናል። እዚህ ያለኝ ፍራፍሬ ፖም፣ ብርቱካን፣ ስትሮበሪ ወይም ቀይ ፍሬ፣ ብላክቤሪ ጥቁር ፍሬ፣ ሙዝ፣ አናናስ፣ ሜለን፣ ኪዊ ናቸው። What I have here are apple, orange, strawberry, blackberry, banana, pineapple, melon, and kiwi. We will wash it first, then we will cut it in small pieces. መጀመሪያ እናጥበውና በትንንሹ እንቆርጠዋለን። Finish chopping the fruits. It's ready. It can be eaten as is, like this one. It's really good. But now I'm going to make a dressing. የመጀመሪያው የፍራፍሬያችን ድሬሲንግ ኦርጋኒክ ዊፒንግ ክሪም ከኦርጋኒክ ስኳር ጋር ነው። በስኳሩ ፋንታ የተጠቀምኩት ኦርጋኒክ አጋቤ ነው። በሁለቱም በስኳርም ወይም በአጋቤ ስለሚሰራ ይህ እንደ ምርጫችን ነው። Our first fruit dressing will be organic whipping cream with organic sugar. I use the organic agave instead of using the sugar since it's working on both. Okay, this is heavy cream. And the whipping cream, now look at it, it looks thick, huh? አሁን ያዘጋጀነውን በላዩ ላይ እንዲናፈሳለን። That's it. This is one kind of fruit salad breakfast. ፈልጉት አይነት ያህል መጨመር ይቻላል። ማብዛትም መቀነስም እንደ ምርጫችሁ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ እንቀጥላለን። The second one is I will use organic low fat yogurt. የሚቀጥለውን የምጠቀመው ኦርጋኒክ የሆነ ቅባቱ የተቀነሰለት ዮገርት ነው። ይሄን ይመስላል። ቫኒላ ነው። This is what it looks like. All I have to do is pour some over the fruits. እንደዚህ አድርገን ይሄ ዮገርቱም ጤና ነው፣ ፍሩቱም ጤና ነው። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በላዩ ላይ I love this one. The third one we are going to prepare from honey, from oranges and lemon. We'll put oranges, a little lemon, and couple of teaspoon honey. አሁን የሶስተኛው የምናዘጋጀው ከኦሬንጅ ጁስ ከሎሚ ጁስ እና ከማር ጋር ቀላቅለን አንድ ላይ እንመታውና እዚህ የተዘጋጀው ላይ እናፈሰዋለን። we'll put it on the ready fruits. በጣም ቆንጆ ነው። ቀልቀል አድርጉትና here you have it. This is really good for any time, especially breakfast, but any time during the day. It's very healthy, nutritious. Okay, I just finished. ሶስቱ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እና ቆዩ።
Subscribe ማድረግ አትርሱ። Thank you for watching and don't forget to subscribe. I'll see you on my next video. Bye bye.